za metara. Zašto 300 metara? Evo to ja ću ti gledati. Nema i 50 tima. Ovo je naš snimatelj 4. brigade, tako da nema problema. Ko? Da, ja nisam dobro. Niste nikad imali prilike na strane došli u slučaju. No, Mila! Ima li sve ovo uvodno? Imamo. Evo, ima sve ovo uvodno. Slobodna, ajmo. Ovo je armija bi. Armija bi. Zato? Ovo. Nem ozbiljno ovo. Ozbiljno i sve sa stime pa sebi gori u visine pođi s juga uz Jadransko more pa doleti do Triglava gore ti Ovo je za momke koji su. Za momke koji su. Ovo je to htio noć. Evo, našo Vojvodinu evo sad primjer. Nebeska strina zemaljski Goreskih visina letiš pokraj rajskih vrata Mladicu na putnu se stane Nikad ne predam